Nga, dagtilaw! Ha? Dagtilaw! Ha? Dagtilaw! Ala, day! Dagtilaw! Panamnong nga, pinaka-helmet ka mait. Pangkuman roturen da kita ako da kita taltalon dita ta ako agparayop kami man yung madamdamag ko nga dagtiliw ka no iso nga ako nagdala nat helmet ko patpatsim da kita agtiltiliw no siyak ti agrotor awang pulos ti makatiliw kanya nagdala nat pati helmet ko awang pulos violation ko so nga ako awan mararamidan na kanya kaya inak man palang roturen da jay ko talon kastoy tagpandar ti kuliglig. Kastoy tig paandar ti kuliglig tanong ka nga matibab tanatibab dak idig helmet ka for the protection. Taspak, arta dagtiliwan. Papanan niyo, sir. Apa dati kulkuliglig dita. Muyo ka de nga bawal iti awan ti lisensya na nga grotor. Asos! Ninong unad, mapanak jayon. Unad, dagtilaw! Ha? Dagtilaw! Ha? Dagtilaw! Ala, day! Dagtilaw! Isa to po. Muyo ka di nga bawal ti kuliglig ko awan ti lisensya. Awan ti sinsilaw na dagita. Comment sir naka-helmet na po sir. Naka-helmet ka magpaiso ngam jay lisensya madta. Awanti ko sir. Awanti na itugot ko nga lisensya ko rin kita niya ti bulsak na iba. Kamu kaming ke nga bawal ti ko. Ti kuligling nga grotor nga awanti lisensya na dapat ti helmet ko. I-check naman dayta kuliglig mo no dati silaw na. Ada silaw na sir ngem awanti bulb na. May isang violation dayta amom ka de timulta ti awan ti silaw na. Mano ka di sir ti multa na si ko. Ususarag lang maati ti aldaw. Baro nga rod na patakaran iso nga ti awan ti silaw na nga kuliglig 1.5 ti kuha na dayta. Talaga nga dayto nga patakara masapol nga patupad me iso nga masapol nga tikitang ka. Kaya awan nga lisensya 5,000 bali 8,000 dayay panakadakkel nga violation mo dati agro-rotor ka nga awan iti trailer mo. Mas pak laga road. Impound nga road sir ati kuliglig ko. Bahala ka ano bayadam da iti violation mo dito itang mapanja opisina kapilit nga lamit ti kuliglig mo na ang pagbayad mo. Pagawid na klatan sir tama pa nak mangala ti kwarta. Anong kailangan kong gawin?